Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na yede asie erade mfa unko fa mrasomdwem no mo bia ho ban utime hwa ye live on Facebook/Adom TV so onyo hyenkani a sa wo call office nso a Go TV no ye wo channel 119 and a DSTV e 280 omahine kwabna sante e wo ha se ben memo na kwaba memo akwaba Jiri bibia eboko. Oh nyankopon adom bibia eboko. Ade ati de na ye benade de. Na ye benade se onim se. E benade bia no. So onim se ade a ye sa adwuma se. Ye be join I see. One but me hu. Ni pam ni di komo yo. Oh se me kan. Oh yi mandazi se me hu. Meka. Ana me just ye be join ICGC for no. Sara mo. Omo guso. Na yetimi ahese ye one day no so beba be ka wama bibia yetimi akokama minim day number ICGs for na Sarah yebi o ndo obeye hey na still you hwi onya botere e ko ayi ho na o mo dey say 20 hey o mo 20 here hwe obekọ ebedru last hour na obehu difference Sarah yebi obehu good morning, Jesus. Sarah, yebi. I see Jesus. I don't want to know. We quite my Iraq. Oh, Cocoza English. Ay. Hallelujah. Say the one church. Yeah, the epe. Unyami kania. Dear Dibu. Yeah, be so sorry to pass on. Now, share calculations. Nipa no for be anya Syria. Minia me catch us obe dwane o hwe calculations ni sa ultimate say Thomas o hwe o so o dampe mo nyina no me djuma multimedia be ko e chiro no be ji ben kutu series me da ba calculate me lori fe no me be see am say if you rouse say me dodging smart you go buy my ayeka it will share sa calculations when nice was na dweni boom say gidi ti to bo ase o calculate you one calculate you nyame amade a chew. That's the most important. Nyame ma ade so chew so dia e che se wo a certain responsibility ma nyame. Nti obemu awie sa responsibility no. Nti me sra obebre. De bia meka fia manko apa no ayo odwan yo. Mfifre etire no ne hu nwiri bebre. O hwe de bi gina hayi pa. Odwan hu fifre jeje hu. Go nwina cover so nyina. Bia ze mtia me sre se cha de kire ye nyina no. Onyame boy say so said you ade twawa mojaba na ye twa mojama eba aha that is the journey of life. As I say we embrace you ade no say papa o say ye boni o say mu odin o say mu mre o, but we always wish say our positives should outweigh our negatives. No nyame mfa say en share afunu ma. That's the most important thing ewo abrabo nti yasa amoache amoakwaba Abagana nyina TV dwumadie sonko a eye kese pa ya tudi se Badwam ai wa Adom TV multi TV so efri sabre kopem se nonko no bebo biribi adam se be ka meni afia mankwa ho ne the entire Badwam team butai ne se ye pese Ghana efa ne ntoma pa edifra. It doesn't matter bread wo ye wo 1980 93 71 42 63 86 de nyina eguso pempem saa kopem se Ghana ebe fa ne ntuma pa de fra na afu ya saa hwe se ya manyo sema ye no de su ni mfaso no de eye watin waka abufuo ne nchini wahyew ne de atem ne nantitwitwa ne nkontompo ne troba no ya pemsu bia hwe se betimi apepa kora anaya teso kora na yakoye oman a emu nipa ne mu mpanyufo ntitiw no kuredie any opepa any odo for omoman no omotimi de adidwuma ma bibia timi akoso kama. Nti if you want to be part of this beautiful family, truthfulness, honesty, transparency, patriotism and a love for your country na de beyadwuma, you are welcome on board. Woni so a de wo no wo se de ekanyina wonti se dogo bi no abe nti red light na wutwam ukofa no ma free eye kan say Frida Prempe hoya baby atomantos ye abuya adroba akomanda so ka ne apreku Dr. Apreku ukofa tomantos free adroba back a box nyina 200 cedis na asi transportation to the bedu Accra
na wo ton ama eye bokiti ba ko paint rubber keto ba ko 110 cedis 100 cedis 98 cedis 120 cedis and East Lagos 150 cedis East Lagos etojiwa because obiara mechechire Ghana emfa mai enti eye o se wo di twa ye mere dia wo twa me tomatoes no na me so me twa wa announcement na wo nso twa e wo by re enti e be koso atwa ye ho sa wo ze ntwa obiara yes they wo twa o ketre ma we a nambia ni ho a wawe enti ye twitwa ye ho sa ne be we echi no ye twa we na ye ho se ya de twitwa ye nko ba bia afa nipa boni fo nso gusu a one doso. A lot of people are compromising along the line. Anything that onyame asem kora ka sese onyame antwa na no so no ama bibredo baby eju kodru no wanya fast ama obeba na rafa asa when the unua kora di tro ase wa until on feel say the oka to afia so enye no kora ba oka se afia oka na say edibinim timi di tro no aso akotela ho na ya pam I'm telling you it's akotela anu kwesela metie Duncan Williams of Penny na o say afede ono na brabo wa ti ase ese o ye dien onipa beka ohun ase na say nsem bi o mo kan ase o ma me wo no ono na de ne fa o to no ko baby ka fu nya satan na wo no so it's life obi aka ohun ase mti wo she dem na gususu koso na su ono so ko because o pi ba bontin a na o to ade wo ye so a onipa ne nkoso nka o wadaje ba wadaje no fako woni because say wo free say nipa ne nchen a the next person won ko no e kwabna sante still ye be kan wase wo sika ye ka wa ko jisike do te baba no wu ya o twi a o na fa ti o uni sika so na bi bro ti say ayi mi ni Thomas ya be bia wodi na tifi amo ba mpa bra bi akora abo ye bia wodi unam sa wafefo ready omo ye na eno kwa de tu osoma na bibi ye wafefo na ebu abam wafefo sa nipa na oka wafefo na ade akina onyame bless wa na afi wo be ye odefo na afi wo so nam say se be kan say say ade papa bia emma wakwam I'm telling you bibi shechire I'm telling you afọ boade aye ni abrabonu de mesrew wan kasa ne onyame mo na mo chia yam anopa wo so na onyame tintama obi ani obi ontie de kwabna sante ka fa ho de kwabna sante onye nyame se mi koye nyame a ena se ka de besi o nke nyina ha ye wie na nye se ka wo home ko basa no obi agor me tweso kakra na masa mama won ne wo home no kra se wo home too much oye dwe ma je umoja ara ma je fio ya me mo de besi ba ni pa nyame ti fa yo moto esanse nipa nya nyame nti no onipa ntimi sesa wo hwebre physically de oso osesa ba on ntimi sesa wo hwebre emma kwan enyi ntum kura enyi ntum yesre mane nya ho yesre yeah mo nipa mabu mo mabotu fi se obi akodi tro obi aka yamum eno de ye nyina onipa tibi eno de you cannot run away from that fight uti tru sa fa se nipa na oben na ti ase ye de oben wo no ifi abosia ane twaw ma otise we dey awhwewura nipedie nim e be ba ko bi so wo ho yeah ifi abosia so ati ase because dia ben na say ebetwi dia ben na ebetwi o body pa enu ni point no in the one ti ase say sa ya die ni betrayals ni kontompo ni ntwato so no ebe free sa ankofu konum na aba bere bia am say for Christo 12 disciples ni example oni ne koba didi kama ti yi kama enzo no ane ko jika class ayi ni ma ko yi ni mai ti en concern no so na no pay fa bi etu koto dwem na gidi se na wo bo odin so so se me na odunia so so me kwabna asante me se onyaminti mayeyi ayeye po yes positive things to yourself so na pay what monitor you we dey atof mu ne me su bi ahu kire ya eno so ne say ahu kire be now the old Sarah crowd when you so no was so beti na me Sarah pare ko Facebook na ko o woni da so so beti o ma you to was also check Sarah em ko eni me anu ni asem we dey ye fiazo dey ya wa brabo mi
abua ele say o say the otu bu aboko tire kan ni hu nya he say the ojuan check dey so why ade what to chia e no a wani jine e so do atojo the Democrat dem dey bre mai ho kwan ana ye dey bro no. They find that the Democrats are saying Dr. Abdul Hamid calls for revision of Arabic and Islamic educational curricula and also onu dey say so wa bin in this occasion in Kremofon titi bi ba Islamic ne Arabic honsema ono so onimde oka. And Nkrumah Memorial Park opens to the public from today. Jeffrey Neko NCC sonko aba Dr. Kwame Nkrumah bia sonko amano say ho nya nyam hwe na nya nsra no. Omo say free Neko no wo Ghana ni wo de hye bia wo free Ghana na anawa wo Ghana bia person constra no akwanya da. I'm some say 5 Ghana cedi or so bibisa. Omo say akwanya da. NHIA clears 1 billion Ghana cedi arrears. Dr. Okwano ekusi senju medie no obedi sa dance ne e presi benya na otwi mu crowd TV so na NHIA medie mebusa ne say ye mpese card nipa 17 million akonya card na afi ode card ne beko na afi but kono na afi dance e be no dance ni bi ni say papa bi o show GR o show ko castor oko lekma and akoye surgery card no cover yeah a lot of cover here a lot of dance here but ebi no say card no one sem no the overseer say Baumia knocks Ashanti MP's head with running made promise. And Ase North is a special constituency minority leader era at to force in Akase daily guidance what they about say AG moves to restrain $300 million Cassius mining arbitration, and once more, the biggest one, Ghanaian shoots 2 family members in the US. Now that Anabai, ex-NDC MP son, jailed in the States. We about that time now in 7 now we about for the finally I'm say yeah dear assembly. General Secretary in Crown Swaba of the MPP era Jackson Kodia or say Nensaka ye vetting no mko ne hon krata on 70 ojiri say enche bi odwa se betuja Aisha Juan so that so say I'm innocent Aisha Juan and Agusu Oka say the new crusading guy say FDA ne Ghana Standards Authority are the kokobode amma yen tie Ghana for tie diapers ni bi hon mom say enye papa am the kokoba mai diapers ni bi hon ma obo wi abo so oba ne to hu nyina basa Bobia basa na wo kan no pano say 2 weeks oh yeah je pa wo nim sa de ne nye ti ade na wo de wo beton oh ni pa de wicked na nka wo anka sashe water man fo bu pa principal ano keke obu no azo de ya fa no bu pa no ye na fa peja nsu esi awo wo de antro hwe ne yi ni na musu no me say bottle water pra bi mo ye ne sa oh wadwon bone ne doso yeah ready for your mobo hey halt distribution of public lands ayampo Ghana and Kasansa as ne de to na eguzu aye tonton Thomas Tobi na efie Tobi na community anti Tobi ubo trinko ozu Tobi ebesa abede e Ghana ejuma sase ya eje bi ne fae na je ni say ex-church member exposes pastor after losing 25,000 Ghana cedi in gold deal and a court issues arrest warrant for 2 national security officials over forged signatures. Era Kofi Kunedo Aprekuso ene odanya che framantem se oka osi ojiri so oka first 5 no November Ghana for the MPP for the surprise say 2024 will lead the New Patriotic Party to victory in 2025 Dr. Kunedo Aprekuso so nimna osi sunyene ebi afena wo 18 osi sunyene on the safo du mu ne Brian Selby mu ne pampenfo no enyene nti wo kasa onimde oka efiamdisi na ayi Dr. Mantia o say PURC for one more day adwuma no so one more da nan say dum so nchemu bi ama emso madam sorry PURC madam sorry na ayi Mame Georgina Theodora Wood former Chief Justice also bisa say is election 2024 going to be about the usual propaganda or developmental issues? I don't know how was in fact this is the matter that we have to if you are yemre de bia da etro die ene edin say Ghana batu onko e baso a edin say ye ne tronko na take you surprisingly edin say ye ne tronko na ntwato so so pa wo yi na no ba bi enye yi
recording ye uni faso Ghana hanso de nkontompo ne kose no kore no by the time ye beba say enya no kore no na de enya na ne wo ye very legitimate point say de da so be kasa unu sa that's it ye be kan nyoma di impuntu de subscribe be ya brabo no ye here mabunu ne gu no oh and now for universities na de bi ameka even the 4 traditional ones no Cape Coast, Legon, KNUST and you know ofa kokora na say na other private ones ofa ona hwe nipa titru mabu na AP everywhere. Oh, quite. Afibia no, even if you eat be 500,000 every month, babontes or my boy, or more money, or more graduates, you be to more masters, you be to more first degree in as a father. Afibia 500,000 babontes. But I was say, Afibia no, or mine private and public no, and he found a uncle fool. Echo. And a two. One cast or more quano, a quanya better that was up a fish pond be, was all Tom Fools be even with them, the aqua juice could say, bank, bang. And I said, sika kura bia be na eso wase se ene fire investment no so ukoye ukoso ye ho MPP ni NDC ni a enche bia be ba share na fe ehini na fe agensem we are not solving the problems of this country we are not kwabena no and some from Kumasi yes police fired 11 shots to kill 2 bulldogs that killed 7-year-old boy. Oh Charlie ani akra na abre bulldogs mienu radin we abobo nti ehun asem ni local news na bia mu so say many Islamic marriages in Ghana are not valid because they are not registered. I see. And I go here bibiri kwa na marriage bi de dance ma ware men ko here na go farmers bia na person be bisa question bi say wura pharmacy shop ya ubisa pharmacist na wura ho no na waka waduro ana no waya na well a lot of the pharmacists na no mo ntanye resident ho no so ye wura mo ana de o prescribe mami APC mami ya disua ye nyina ye nimene ye hu ye wura pharmacy shop Yemura pharmacy shop, busase, Mrs. Pharmacist. Or no, a betchere, a drew, maybe a pharmacist, be too full, so I can't be too full, more education, sir. There be furniture prescription. What I say, and how until this body way mao. And see a nay free no quay. Unconco Jina baby and Cotedro be a keke. Busa pharmacist Nansa. Counter a chemist for an eye from say. Draft stores for no so. One more prescribing what I say. Nti hoso ko kwa Thomas wo dia sem na ba na no Thomas cameraman wo gira ho na obra ko dina kanta ho no ase o iti magina ha ma brand ki kan no be fo se no aka we pa o chende o misibites da so ko so sa nti mum ye ni na ho asem we ba ya na ye like a year ago akra 5 years Kramai car no na parents ne de ne call pharmacy shop apparently na pharmacist ni ho na attendant ne wo ho keken no se bi kusuma no sa e de wa akra no sa your parents so edro na odi ama ne de hwenya no dia okay eja minim hwe nti metie wo doctor ni o pharmacy ho no metie na sa wo mo call e sembasa akura na wu so ho nti yenye careful yenye careful ti ya wi ho yenyire ndo so wante hwe kra no wo call pharmacy shop bisa se hwan ne pharmacist ati ase ye gina no so na de obon krata ni news no ye de si ha ye koyi professor Ike Wallace dia gudie mu nsam toaso nkomo wa kire ho bebre asemi ka wo ho na afi pensem mu so atoaso de ama koso mu afidie no na Hafiz Adom TV ye waze oye yada se emre ne adaje a unyama ya bribia ye kwaba